नंबर लगते हैं तो जो मैं देता तीन ये दिया अने जब जाएंगे ना तो ये वैसे ये अने जिसे जब मैं यहाँ पे समोसा का जो यहाँ पे हम तो देना अने जिसे चलो बिल्कुल से क्या चाहिए हम के तो ये यहाँ क्या चाहिए हम के लिए तो वो क्या चाहिए हम के लिए तो ये की अने साबा तो क्या चाहिए हम के लिए तो यहाँ पे हम ये जो ये वैसे क्या था ये वाह करना अने चीज़ें और कैसे चुम्बक वाला ये अने चीज़ें को जो तो मैं ये लाल सोचेगी अने उमा पर संग भी सीधे से चीनियन और ना पर ये जो है सीधे उमा पर सीधे से दिए और ना ये वाला लिया अने जंगल हम तो अब सीधे से साकी करने सो मार देते हैं चीज़ें की तबाह होती है तार नाम पे जो खाओ चीज़ें की तबाह होती है कि वो 가나 시티 와들야 에너지 지진이 때문에 에너지 어떻게 볼 수도 없어. 이 때문에 에너지 나라는 최대 모두 아마 강하게 받다 함께 에너지 딱 대다 함께로 에너지 사기 구조의 이상아. 어다 대대기 에너지 상기 구조 상기도 공헌한 바 에너지 더 남기는 것도 알아도 지금 지가네. 아니 유모 마와 에너지 유모 교환도 송대와 अन्य कोर्सों की चावा के यहाँ वीडियो ऑफर्स मात्र केवल नंबर या मेरा और द दिले की चाहे इना यहाँ फोन नंबर तो अन्य ग्लोबल हम इन्हें कर दो अन्य की यहाँ या मैं ट्रिशी तो चावा ये ना अन्य बेला तेनी अन्य बता दे चाहे यहाँ अन्य चीज नंबर तो सांगे से और द दिले की चाहे करे और द दिले इनकी तेरा संगे तो तुझे की तब ते यहाँ फोन नंबर तो भी अन्य यहाँ तो नहीं की यहाँ अन्य चीज को दे डालेंगे अन्य जो लांगे ना अन्य जो बोलने की होती है अन्य चीजें जो कुछ ते ते तभी भी रहते हैं भाषा अन्य करे रहते ना अन्य और या खासो से तब बोलते दालांजी भी रहते हैं कि अन्य नियंत्रित दालांजी तेज़े भापे खासा और दा ते तभी भी कुछ जो चे ते तब कुछ जो संबोधन ले या इन भापा ने क्या चीज साला और दा देगी अन्य चीज क्या कुछ समझ क्या बोलते था अन्य दे क्या कुछ को बात यहाँ लानी चीज कुछ तो नहीं बा अन्य चीज को आदर नहीं नीचे स्वास्थ्य नीचे तो नहीं बताए जो मत नहीं था सीधे हम के नीचे जब चीज समझेगी अन्य क्या लोग होना चाहिए और दा दो चीजें मीन्स 那我们呢，如同往常一般，先观修皈依和发心。那观修皈依呢，就观想对面虚空有导师释迦世尊。那世尊的两旁呢，有持世还有文殊菩萨等八大水佛子围绕。那文殊菩萨呢，就是深见派的传承祖师。那持世菩萨呢，就是广行派的传承祖师。那在他们的下方呢，就观想有吉天菩萨，也就是我们修学入行论的著作者。那吉天菩萨的两旁呢，有龙树还有无着。那龙树和无着分别代表的就是中观大彻鬼以及唯识大彻鬼。那还有一切的，就是持教大善知识。那在他们的下方呢，就是以宗喀巴大师为首，所有藏传佛法的一切持教大善知识。那他们的下方就是以尊者还有和我们具法缘的一切上师。那观想他们呢，都是真正的佛。那虽然说呢，他们现在都已经成佛，但是他们在凡夫位的时候呢，其实和我们一样，充满着各种的烦恼。那也是在轮回之中呢，无法脱离。但是后来呢，因为他们升起了道的缘故，然后在修道的时候呢，努力精勤，然后最后成就了佛果位。所以呢，成佛的方便呢，就是灭地跟道地。那道地是因，灭地是果。那心虚之中呢，具备正法宝。具备正皈依法宝的呢，就是僧宝。那僧宝呢，又分为声闻甚深、缘觉甚深以及大乘的甚深。那在了解三宝之后呢，我们自信的对三宝做皈依。那我们皈依呢，不仅仅是为了自己，那我们皈依最主要的目的呢，是希望说一切的有情呢，都能够成就佛果位，为此而皈依。
哎，他这里直接，他这里门都生别方面，生别方面的，俺这个能比就是能把那把这我就是那个就是当然那个作为东西稍微少这些，当然都就是能够他的那个时间他们这个，俺这个东西包的那个有个最大，俺那能够嘛这个包的，但是时间呢就是那个就是都，俺那主要包的那个最大的东西的呢，俺那就叫牛肉，那个在外面稍微少些些。我在这里方面，俺那就上头当地我不明白的。我在第一段的世界上这个就是三个，但是中间的谁啊？这三个有恐怕他有嘛？第一个他有嘛？就能够他们那个世界上这是三个恐怕超过15年的，俺那就是三个之前，这个他有嘛？就能够他们世界上这个就是三个恐怕超过15年，各位就那个人是那这个在这里让你给我的让你接触，就说我觉得结果了当问题。俺那几个人发的那个农业的电脑系，俺那几个还是不的，俺那现在他们这种，俺那咱们这个个人发的那个农业吧，啊，那个俺那系让你的话这个面对这个，你现在的话这个面对这个的，第一就让你，俺那地图看得起的谁给地图了，这话的，这个话呢，话呢，俺那这世界上这个就是把这个我说人没给，那个。那个年纪跟你身体竞争，那个你好比上头当的话呢，那身边上就就是当地恐怕这个说上面的，那电单你身边红啥就加了呀，那身边最大的是世界分家的人，别个那个这个有几个看到的到，而且这个是上面给，那身边都是你。那接下来呢，就是观修发心的部分。那观修发心呢，就是思维乃至有虚空以及众生住，愿无处世间，尽除众生苦。就是我们为什么要成就正等正觉的无上菩提呢？就是希望为了这如虚空般的有情呢，能够让他们解出，能够让他们从无边的痛苦之中呢拔离出来。那能够帮助无边的有情从无量的痛苦中拔离出来呢？那唯有成佛之后呢，我们才具备能够帮助有情脱离痛苦的条件。那要成佛呢，是我们的目标。那为什么要成佛呢？那这边就从两个地方呢来思维。那第一个呢，就是思维今生的母亲呢，她为了我们可以自己忍受无边的痛苦，然后帮助我们成长。那同样的呢，在过去是曾经当过我母亲的一切乳母有情呢，那他们也是如是，所以为了报答他们呢，我要成就无上菩提，所以去帮助他们去除他们的痛苦。那这是第一个思维的方式。那第二个呢，就是思维到说自己呢是希望能够离开痛苦，获得快乐的。那其他的友情呢，也是和我一样，他们也是希望能够离苦得乐的。然后又发现到说，其实我们所有一切的苦乐呢，都是要关待的其他友情。所以为了呢帮助友情呢能够解脱痛苦，然后让自己也能够获得最究竟的快乐，所以我要获得无上正的菩提。所以呢，思维持恶正因，然后让自己呢能够发起了菩提心。那升起了菩提圣心之后呢，然后就思维立誓，然后希望说自己从今开始乃至未成佛之间呢，都能够尽自己所有的能力去利益友情，然后尽自己所有的能力呢不去伤害友情。
哎呀，뭔가 들리시죠? 어이, 다들 말해도, 나서, 다들 듣는 게 그래서, 고위发心, 고위 上师, 고위 佛, 고위 法, 고위 真, 고위 上师, 고위 佛, 고위 法, 고위 真, 归上士，归佛，归法，归僧，诸佛真法性，生生法之，同尽直至菩提永归依，我以所修说法诸资粮，为利有情，故愿大觉。诸佛真法性真法之，同经持至菩提永归依，我以所修说法诸资粮，为利有情，故愿大觉。诸佛真法性生法之，同经持至菩提永归依，我以所修说法诸资粮，为利有情，故愿大觉。说法诸资粮，为利有情，故愿大觉。当诸佛真法性。拉手什么节？当然，习惯针对中医的，咱们讲说让我医，他针对中医是针对养马中医，针对养马中医的，咱们讲说让把啦，针对养马中医的，过来讲说让对谁的，还是定义了是哪？针对养马中医的，更大还是哪？马上就知道，针对的，可能他不送的那个书，点把西送的吧，点把西送呀的，就把它给掌握的，还是哪？点把西弄下去了，店里花了600块钱，花了200块钱，你定的话，现在针对养马中医的了呀，针对龙中龙道是医药，现在针对养他们点把西了，同样点把的工作点把给弄下去，还是定过有工具。还是口语的是那花了600给那下定的吧，搞定了两年的给团队花了200给那下定的吧，我的地方这儿，现在养了中医的了呀，现在龙中龙多是龙中的过来，现在养了中医鸡汤，龙多过来，现在养了中医是什么医院，医院现在养了中医可能两家去，一个呢也知道的，那龙中过来现在养了中医是那个那花了600给那下定的。现在养了中医，如果给现在养了中医是那个呢，还是看人生呢，花了200给我的都谢谢，现在养了中医的，经常的龙中给现在养了中医呢，龙中给现在养了中医是我的都是也是。那今天呢，我们将要讲到第4个科判，那也就是提到说，就是修取12缘起之道。那在讲述12缘起之道之前呢，那我们就要先了解说，为什么呢要讲述12缘起呢？那最初呢，世尊在初转法轮的时候，主要讲的呢是四谛法轮。那四谛法轮呢，就讲到了说，就是轮回的流转以及轮回的还灭之理。那同样的呢，12缘起也是一样，12缘起呢就会讲到说12缘起的流转以及12缘起的还灭之理。那先讲说四谛法轮的流转以及还灭之理。那在讲苦谛还有极谛二者的时候呢，就是在讲轮回流转之理。那讲到灭谛和道谛二者的时候呢，就是讲到轮回的还灭之理。所以同样的呢，在讲述12缘起的流转之理的时候呢，它同样呢也是在讲述轮回的流转之理。那讲到12缘起的还灭之理的时候呢，那同样它就是在讲到说轮回的还灭之理。那呢嘛，这样嘛，中医的呀，你说了嘛，这样，当然的，你这个这可能你通
是我是。那这里让他注意的，让他那个了对呢，让他那个结果，而且去给这可能你路这可能你不信，这可能你通知看这个也是。Amungani maripale lede maripale sa lede namjete binda surapcho ele kichu chupe tele ni ekwa kundo chon tupe son eba tor kunjung ni soe shile seba chon sele leba kyawa yuwa ti ele siba sele kyawa kyawa yena nyangi naga bang devere pong chiwe jikso 동해 공부 신도 제중데 뼈가 미군 가고 둘 어다티 어다티 아니 가르스나 아야 무디레 다디기 가르스나 마리파레 레디 텔레니 시디 마리파 통메 마리파 아스 한보 그래서 통메 마리파 다 레디 통메 마리파를 가르 통마레스나 이바 비지기 때데 에스 이바 비지기 때데 레샤 हमें मालिका से खासा के काम से दिशा और दैट मेरे तेरे दी अरे नामशे तेरे ता सुबह नामशे कितने दे तेरे अरे होता सुबह नामशे निबा बिजे कितने दे तेरे तेरे खाली चुंबर है ना नामशे सिटी सुबह नामशे कितने दे यस नामशे तेरे सिटी नामशे कितने दे तेरे तेरे खाली चुंबर है ना बिंसु कितने दे यस और शिवा बिंसु कितने दे मिंदा सुप राबजुंग 다 민수기 때문에 가르쳐 버렸으나 내래 끼지 죽게 끼지 죽게 끼지 죽기 때문에 가르쳐 버렸으나 와 나가 끼지 죽기 때문에 아니 죽발 내기 때문에 죽발 내기 때문에 좋아 그게 송 죽발 내기 때문에 가르쳐 버렸으나 소외 때문에 예스 좋아 군중게 소외 시래 소외기 때문에 가르쳐 버렸으나 세베테데 그래서 야바 세베테데 라테는 가르쳐 주면은 구발 레베테데 셀레레 맞죠 도아티 엘레스 구발 레베테데 라테는 가르쳐 주면은 주바 세베테데 세바 다 세베테데 라테는 가르쳐 주면은 실레 껴와라 세베 깨베테데 다 껴와테니 요바 있는 데라테는 가르쳐 주면은 양이 나가다 नैने देवे पोंगा चिवे जीवा सो सुते अनि केवे तेले न गाशी के गावे तेले चिवे गाशी के तेले नि चिवे चिवे तेले गाशी ओदा ओ देले या जुजीबा या जुनीबा गाशी तेले वा जुनीबा गाशी के तेले जुजीबा केवे तेले जोना जुनीबा गाशी तेले ओदा जुनी ओदा जीवा तेले यामा जुनी 아니 지속이 동해 공부 친구 신도 제중대 다 대봐도 아니 가르레스나 대봐도 가르레스라고 있나 아니 거는 용어 쪽이 근데 용종기 관에 대대 영화 중에 이해됩니다. 그래서 동해 공부 친구 공부 신도 제중대那这边呢，我们就看到就是亲友书的正文，看到第109个寄颂。那109个寄颂呢，就讲到说，无名生形，形生事，有彼中生名与色，由名色中生六处，从中生处能人说，处中生受彼生爱，由爱生取彼生有，从有出生若有生。出忧病老求不得，时与未等俱苦运，生灭则令一切灭。那最主要呢，就是这2个半的寄颂呢，在讲述12缘起。那一开始呢，提到说无名生形。那第一个呢，就讲到说12缘起支的第一支呢，就是最初的无名支。那最初的无名支呢，这个无名呢，指的就是人我执。那因为透有这个无名呢，能够升起了形。那这边的形支呢，就是第2支，也就是我们所讲的呢，这个形支它指的是业。那透有形支之后呢，它会升起了第3支事。那升起了事之后呢，那有彼中生名与色。那有了事之后呢，它就会生名缘起以及色缘起，就是名色缘起呢，把它分开来看，就升起了名色缘起。那有了名色缘起之后呢，那名色缘起它又会出生了，就是6处，又会出生了第5支，就是6处的缘起。那有了6处的缘起之后呢，那6处缘起它又会生了
第六支处缘起。那到这边呢，就是提到说，就是这个次第呢是能人，也就是世尊呢他所说的。那有了第六支的处缘起之后呢，处中生受。那处缘起呢，它会生受缘起。那受缘起呢，又生了爱缘起，所以提到说彼生爱，这个彼者就是受之。那受之呢，又升起了爱之。那接下来呢，第八支爱呢，由爱生取。那第八支呢，又升起了第九支取。那第九支取呢，彼生有。那取之呢，它又生了第十支的有之。那从有出生，那有呢，它又生出了就是第十支，就是生缘起。所以提到说从有出生。那提到说，那有生缘起的话呢，那若有生呢，出忧病老求不得。那有了生缘起之后呢，那它又会生了就是最后一支12支的，就是老死之。所以就提到说呢，出忧病老求不得，时与未等俱苦运。那这边呢，就讲到说，这是12缘起，它里面呢，就是它的一个升起的一个次第，也就是十二缘起呢，它流转的一个次第。다되네. 아니 가르를 다 보니까 처음에 많이 봐. 처음에 많이 봐. 세야데 가르를 쓰는데 코나니가 뭔가 많이 봐. 지다 많이 봐. 내가 렌데다 뭔가 많이 봐. 지다 데코나니가 뭔가 많이 봐. 이요. 렌데다 뭔가 많이 봐. 서도 레이드데다 군조수나 소 매바타웨기 아니 많이 봐요라. 뭔가 많이 봐지라. 어제야 아니 렌데다 뭔가 많이 봐. 다 pene gyu kyawa le jibu kyawa jujuan ane jibu gyu ni kyawa le jibu ni jujuan tawa chigarwa idi ane le la mombe mari pa dela ane ya chita mari pa se na bi ina ya kab de ya juni ke naam se to ke tele ya juni ke naam se to ke mari pa se tele ya dekho na ni na mombe mari pa tele kasa ke tame ko be pa ichi ke da mi ji so ke mari pa tele ya ane khar se ko na ane ya你的呀，你后面买一把，他刚才给当第一个小，也是。那这边呢，第一支呢，无名之呢，就想要说，无名之呢，它所讲的就是第一个。那我们在讲无名的时候呢，其实又分为两种无名。那这两种无名呢，就提到说是业果于无名，还有说真实异于的无名。那业果于无名呢，它所讲述的呢，就是说我们对于实际上是业果还有缘起等这些不理解呢，那称之为是业果于的无名。那就像比如说我们不相信善有善报，恶有恶报这一种呢，都是属于在业果于无名的范畴里面。但是在这边呢，无名之它最主要所讲的呢，是提到说真实异于的无名。那真实异于的无名呢，就是提到说呢，它这个无名指的呢，就是对真实不了解。那也就是提到说，就是人我执的部分。所以在这里讲的无名呢，最主要讲的呢，就是提到说是人我执。对，他这呢，这呢，哎呀，他你把对象给点的，你把对象给点的是看得起来是个的是那，我们马里边过年让呢，帝王的，俺过年让别的帝王的。अनेक कार्य सब बोले भेजे की ले दीवान की साथ की भेजे ले चलावा और दिल्ली दी हमें हमारी बेको ने लाने पहना चिकोंगो दी ना कोंगो की को ने लाने इन्हें शेयर सोचे वाला जी ना अने दे देगी अने सोचे लेगी कोलों तो के तांजी जाऊती तांजा के तांजे हमें हमारी बच्चा भी एक को ने लाना तेने अने साथ की सोचे की ले जी ना ये तो सोचे की ले दी अने खर्चा भी कर ना ये बात भेजे की ले चा我的弟弟最近里面的谁的看见你来了，就是看见你来的邻居。那接下来呢，第二支呢就提到说是行。那行是什么呢？行就提到说之前呢，它就是以无名呢，就是第一支呢，无名之作为它的动机。那透过这个动机呢，那它做了种种的业。那所造的这个业呢，就是称之为是第二支的行。就比如说我们透由第一支呢，就是透由第一支，比如说
刚刚所讲的真实意语，因为人我执呢为一个动机，那有了这个人我执的这个动机之后呢，那造了种种的，就是像是非福业或是福业。那非福业呢，就比如说因为人我执的关系呢，那我们可能造下了杀业等等。那造下的这个杀业呢，就是所谓的，就是第二支就是行。那就是行业，那它这边呢，行呢，它其实讲的就是一个业，所以呢，就是我们在讲说行之呢，它其实跟就是能引呢，就是能引业呢是同义的，所以行之它和能引业二者呢是同义的，就是透有无名呢，然后引起了后面的这个行为，所以提到这个是能引的业。Tatene iba diji kite so a sumba nam chi kite de sumba nam chi kite de sedu pena penchi le so chi ki ta le da uji penchi ki le di sa sa ba ina penchi ki le di sa sa ne penchi ki le di lam sa pa ki chi ni pa la pa cha ki mo do ne penchi ki le di ki chi ni pe de la pa cha ki mo do e da pa cha ki mo 如果有把这想象你心里水平都相对的，那心里对对相对的，但是呢，本来现在把这个经呢，关系对对相似的，我马上就把因为呢，把这个关系的，安尼个的，安尼信息的，那些相似。那接下来呢，就提到说第三支四支，就是提到说呢，透有无名为动机，然后造了呢，就是能引的业。那这个能引的业呢，就提到是第二支无名行之。那由这个能引之呢，它产生的第二刹那呢，它就会种下了一个习气。那有了这个习气之后呢，那这个习气到底是安置在哪里呢？那这个习气呢，它就是安立在就是这个意识上面，就是我们这边所讲的第三支四支。那这个安利的这个意识呢，就是以中观来说的话呢，就是安利在第六意识。那以唯识道呢，他们承许阿赖耶识的派别来说呢，那它就是安立在阿赖耶识之上。那所以呢，这个识呢，就是讲说，就是能够存放无名习，能够存放第二支，就是能引的业的这个习气之上的安利的这个呢，就是安利的识呢，就是第三支的识支。哦，对对，但你那些一点点是那些是一点点，那些是过来，那些是把这想法给那些是呀，安尼那些一点点是过来，的，偏见里把这想把这想嘛他给你，把这想嘛他给你，安尼点点的过去是过来，但过去那些点点是我是我的过去是把这想法给吸，安尼那些的呀，那些点点是领导。那这个呢，这边的事就是像刚刚讲的，它最主要就是存放习气呢，就是让行之业习气呢能够存放的这个地方呢，就是称为第三支呢，就是四支，也就是我们这里所讲的第三支。오케이. 다 민수기 때문에 지고 민수기 때문에 제가 가르쳤나 아니 다 그냥 남시 다 그냥 남시 기시 민자 자막하면 내가 마이 다 기시 있잖아요. 민자 자막하면 내가 남시 와 마이 니에 슈퍼스 그래. 오다 디퍼도 슈마타기 아니 디네가 비 아니 뭘 가르쳐 그래. 슈퍼니 송데 아니 오모주 kana miyongo nayongo cheyongo liyongo di majupe marigi ane di parugi tapena ane kapgi ane eterya kumbo terya ane karesena o minsugi tedes ko minsugi tedes ni mingi tede da sogi tede ikinane mingi tede da kumbo chimashi di ne kapso soa namshi ane mai ne du shuta ne kapso ane ko shato do na maso ni chichalo o da ne shato do di liya ane ko sha burbur ane bol chaya da subu chaya da kamba chaya da lapa chaya sha to burbur burbur dhungur wa o di kare sine sugi tiri chaya ta ene liya luti ki la sem shu ni ko ne ka liya a chowa du she di tenchi bubu yo na ni yo ita mingi bubu shima shi si soye bubu du she bubu du ji bubu और वह ओदा के लिया अने मिनी बुबो से दुशे सोए बुबो दुशे बुबो दुजी बुबो ओदा दिया वा तेलिया अने नामशी बुबो ओ तेलिया अने मिनी बुबो चिमाशिता अने नामशी सोगी तेले कोई न्यू दी अने सोगी तेले सा तेलिया अने मुसुची तेले से
那接下来呢，就是提到说，我们的士呢，在投生之后呢，那以这个投生之后的这个呃新的这个生运呢，新的这个五运呢，那新的这个五运里面，就是投生的这一刹那开始呢，当我们的心事投生到母胎里面，就以胎生为例的话，投生到母胎的时候呢，那投生到母胎的时候，就是父母精血结合之后呢，那最后会慢慢长出身体，就是慢慢长出头，还有说像是四肢等等的这个呢，那这个呢就是称之为是色缘起，也就是我们五蕴里面的色蕴。那在投生的时候呢，除了色蕴之外呢，那其他受想行识等四蕴呢，称之为是名缘起。所以呢，色缘起呢，指的就是在投生当下的这个有色的这个运体呢，称之为是色缘起。那它和它同时产生的受想行识四蕴呢，称之为是名缘起。所以第四支呢，称之为是名色缘起。那这个民宿纪律的点点是个，民宿纪律的点点是要的，习惯民宿纪律的点点是纪律法是要的，按你书面看了呀，按你名的点点嘛，都书的点点要嘛了，或旅游嘛了。那名色缘起呢，又称之为是名色随依缘起。那为什么说又是称之为是名色随依缘起呢？因为呢，就是讲到随意的缘故呢，是提到就是像是无色界的有情，因为无色界的有情呢，它没有色蕴的缘故，所以它不会有色知，它只有名知而已，所以才会提到说这边讲到说名色随依缘起，就是说只要有一个呢，就是可以的。你说呢？乐死人们解。哦，那是年底一般都好嘛。按你他点的民宿给点呢，他公务处唱差的吧？他边呢公务处的唱呢，按你鱼往公务那些顺利，哦，你鱼是民个暑假就是人家嘛，对吧？那些公务说公啊，那些往些啊，一顺唱的多呢，鱼的多，鱼了，鱼多对吧？在那米出了蛋对吧？那你。那些比较黏度吧，那也轻度吧。我的데이터내순대아니소화대화분이아니那说白了，谁的养育，谁的亲母的多，阿母的多，舅母的多，我的说用嘛出白的，巴鲁的了呀，安尼的了呀，安尼你那个比的了呀，安尼啊，给接触的了是，你那个比，安尼给接触的了，没给接那给接，我的데이터不的了呀，安尼看的是给接触的了是。刚刚在讲明色知的时候，大家有听到吗？因为荣介说他那边没有听到声音，所以我不知道说各位有听到明色知缘起的翻译吗？那有的话，我就直接从就是接下来就是六处缘起开始。那有了明色知之后呢，那这个时候就提到说，那在六处知的时候，就是第五知六处知的时候呢，就是这个时候就是眼耳等六处呢已经形成。那这边呢就提到说，那什么叫做六处知呢？就是我们提到说，就是有境，境呢就提到色声香味触等五境，那根呢就提到说是眼耳鼻舌身等五根，那还有说像是眼视、耳视、鼻视、舌视、身视，那就提到说根、境、视这三者呢还没有就是结合的时候，那叫做什么还没有结合？什么叫做还没有结合呢？就是虽然说这个时候我们已经有了五根，就像是眼、耳、鼻、舌、身等五根，但是这五根呢，它是没有办法取境的。就是眼睛呢，它还是没有，它虽然有眼睛，但是它并没有办法见到色。那虽然有耳朵呢，但是它没有办法听到声音。所以在这个时候呢，就是虽然你六根已经形成，但是还没有办法就是圆到外境的这个时候呢，称之为是六处。那这是第五支六处支。我来说啊，相当于民俗的点点是说，我唱那呀，我们的娱乐呀，你娱乐超前面你被把住的了呀，民俗的点点钱，我们的娱乐超前面那样，你地图了说的，超啊地图，我先把都被把住的了呀，个人是呢，哦，给钱的，开始过来，开始过来，开始过来，他的，
사대기 가래 리베이트 가래 계제 주기 되더라 계제 주기 용화 남시 수준의 유기와 최면을 바라스디 용화 남시 수준의 유기와 근데 또 유기와 최면을 바라야 아니 가래서 계제 주기 되지 나 되네 맞아 계제 주기 되지 나 리베이트 받아들여 용화 남시 수준의 유기와 최면을 바니 아니 소화기 불러서 가지고 그래 스테이션으로 소화기 마시를 빨리야 아니 가래서 리베이트 되지 다 되네 리베이트那人们界讲到一半，好像掉线了。那我这边呢就先翻。那这里呢就提到说，第6支呢是触支。那触支呢就提到说呢，就是我们在前面第5支的时候呢，就是已经有了根、茎、势3者。那根、茎、势这3者有了之后呢，就是它这个时候呢还没有。他这个时候呢，就是还没有办法，还没有办法升起触的时候呢，就是他没有办法去分辨说这个是乐意境还是说不乐意境，就是我们讲的我们喜爱的境，或是不喜爱的境，或是不喜不爱的这3种境界呢，就是这个时候呢，你已经可以了知外境，但是你这时候并不会升起任何的这种受，就是你只会看到说这个境界，但是你并不会升起任何感受的时候呢，就是你的根识已经可以缘到外界的时候，那这个时候呢，称之为是触支，就是第6支的触支。人且大概热巴嘛都安尼初的研啦相对人且给感觉加差些。아래 예라서라서热巴研啦打差的，安尼接啦初研啦的人且给感觉加差些。라서 다 소외되는 세야지 한다 가르에서나 아니 레베되는 세야지 요한남시의 숨기 아니 유기 요한체 늘반의 숨기 아니 소화 대주기 땅면의 소화되는 비교 아니 가르에서는 세라 소화되다 저베니까 주시불레도 파모레도 미니경레도 디 소화용 알바 마시베기 말라 아니 가르에서는 아니 레베되는 세 소외되는 세지 야 아니 좋아지 두기 그 세심으로 소거되다 아니 제 같이 남노의 규모 가인도 모셔봐니 송디 아니 가르에서는 좋아지 두 가마라 소거냐마 고타도 이용도 아니 좋아 다티 용도 세주어와 얘네 순디 아니 지 좋아지 두 가마 땅용 가데 요이나 오 데이터로 용시에 되니까 비 아니 들이야 아니 소외되는 디니까 공부만 다那刚刚呢，就是第6支触支呢，就讲到说，他已经可以了解说，比如说，这个东西呢是他所喜欢的，然后这个呢是他所不喜欢的，那这个呢他是说不上喜欢或是不喜欢。那虽然说他已经有喜欢不喜欢，但是这个时候呢，他还没有升起说对喜欢的呢感到快乐，然后对不喜欢的呢感到痛苦的这种感受。那所以在这之上呢，称之为是触支。那第7支呢就是受支。那受支呢就是说，当我们已经在第6支触支了解说我们的乐意境、不乐意境，还有说就是中庸的这种境界的时候呢，那透过这3种境所产生的。会产生乐受、苦受，还有舍受这3种受的时候呢，那就是第7支的受支。就比如说遇到喜欢的呢，那你会升起一种快乐的这种感受；那对不喜欢的呢，会升起痛苦的感受。那有了这个受的时候呢，就是第7支受支。어때? 다 개발세면되는 수주, 다 개발세면되는 수주, 다 그때 참마치고 참이요. 그래서나 다 되니기 이 때문에야 누가 소외되는 봐도 아마 간단히 좁차를 다 그지. 근데 양아 중이나 지구나 마서는 갈아 좁차래. 다 지구처럼 좁차니 다 이 때문에야 누가 소외되는 거 때문에 아니 가리져 버렸으나 양 아니 지금 뭐뭐 바꾸네 되자. 되게 꾸네 라네 펜제레기 바자탄고 아니 쇠 대바 진이기 펜제레 쇠 대바 진이기 되사다부터야
펜질이 끼어 집중이 딱 지들이야 아니 지기 되셨다고 들어야 야바 세베데 됐어 다시 때문에 잘 맞히고 찾아 那接下来呢，就提到说第8支爱知。那其实，在第7支的时候呢，就从第1支到第7支的时候呢，其实就是基本我们这一生呢，就是投生的时候，就是前面的这种前半缘起呢，已经前面的这几支缘起呢，已经是圆满了。那到了第8支爱知的时候呢，它同样的呢，又是能够引生我们知道下种种业的这一种。能够引生种种的这种业，所以它是能够引发各种业的，所以它会透由这个爱知呢，会产生能引的业，所以到第8支呢，就是你对于各种前面所讲的各种的，前面的七个缘起支呢，那有了前面7个缘起之后，到了第8支爱知的时候呢，它又会能引发各种的这种业。对，他等于给这上面记不记？아니 다 페나 펜질레 신와 펜질레 신기 아니 바샤데라야 세더브르지 되차지도와 데라야 개버세베데레와 데디 개버세베데데리야 아니 펜질레기 다 세 펜질레기 세더버치니 되차데 야 페페니 공베데 누가 공베도 드로치 아니 펜질레기 아니 다 스드발이야 누가 투신도 뒤에 내가면야 아니 거 같이 하는 거였으나 누가 레벨에 참那刚刚讲到就是第8支爱知呢，就是透由刚刚所讲的，就是他已经对于说外在呢有各种的感受之后呢，那由受呢所产生的各种的这种爱，就比如说我们对喜欢的东西呢会升起贪爱，那有这个贪爱呢，那同样的这个爱呢，它会产生种种的业，所以第8支这个爱知呢，它会产生各种就是各种能引的业。那有了这个爱之后呢，那有了爱之后，它会产生取。那取是什么呢？就是我们有了爱之后呢，那会逐渐增强对各种境界的希求与贪着。这一种呢，那就是第9支呢取之。就是你有了这个业之后呢，那你慢慢的增强说对这些境的这种贪着的这一种呢，就是第9支的取之。对，他等于对下的看你누가 투신도 누가 레벨에와 다 누가 레벨에 데리 세베데 다 레벨에 미이고 다 누가야 미 차베제야 아니 데페니 미니 다 페이지 데리 개발세베데 누가 레벨에 미이 야 양식 치마 뼈와 치마 두리아기 아니 누가 제야기 내가 가비 고소 다 뼈와 치마 두제기래 누가 제야기 아니 지 ले चावाना मासोना बहुत सुवियाती ने कब दिलया ले दिल जुबर चीनी की ले दिलया अन जुबा सिबेते है 那有了就是前面的贪爱，那就是爱之。那对于境的这种贪爱的爱之，那透由第9支呢，就是增强对境的这种贪着呢，就是当他能力越来越强的时候呢，那这个能力越来越强的这个东西呢，那它呢就是会熏染我们的习气，那会让我们的习气呢，应该说这个习气呢，它会熏染在我们的事。那这个事呢，就像刚刚所讲的，在行之所造的业呢，那它是存放在事之之上。那这个事呢，它就为爱取所触发，那就变得说能够能够引发我们后生。所以这个有呢，它最主要的能力就是能引生我们的后生，就是能引生我们的来世。他的利益主要是为的利益出了对你，其实是人生怎么他的，其实那个人生怎么他的那个比，아니 남이 공부 들이야, 아니 다른 민당 됐으나 깨울 때 내스, 나 주치고 깨울 때 내스. 那就讲到呢，透由触发，就是透由触发有之之后呢，那它能够引发后生，就是能够引发我们的来生。那所引发我们的来生呢，就我们来生的第一刹那呢，就是最初的这个结生，就是
最初投生到母胎的第一刹那呢，那这个呢就称之为是生源期，也就是第11支生源期。다 종이바 가시기 때문에 다 종이바 가시기 때문에 일시 민담 잡에 일시 니반이 숨디 아니 치시 참모 마두바 치심 참모 마두바 치시 아니 말한도 시가라가다 원시 차동 가제 오무 비나비 유제 만우마 아니 배 이게 남시 참모 마두 말라가 비되지야 니라 치시 참모 쓰고 치심 참모 대 마두기 발도 아니 가르쳐도 그래 남에게 부모들이 무엇을 그게 차 남에게 부모들이 냐마이나 배 담고 배 아니 로시시 배 집어지 아니 때문에 ධර්마지 아니 다르여지 아니 때문에 개보지 아니 갈 오무 감을 가리더니 남에게 부모들이 매시도 개줘야지 지겨워 봐 어디라야 아니 가요 때문에 가시기 때문에 다 델리야 가요 때문에 남에게 부모들이 막 도로를 찾더라야 남에게 부모들이 다 되니 쌤 남식이 부모들이 되는 막 전부도 아니 치료 되는 那有了第11支生枝之后呢，那提到说第一刹那呢，就是最初的这个结生相续呢，结生相续的第一刹那呢，称之为是生枝。那从第二刹那开始呢，就是一个渐渐变老的这个过程。所以老枝呢，就是从我们的这个孕体呢开始逐渐变化，就是逐渐变老。所以从我们结生相续的第2刹那开始，然后一直到最细微的死心之前呢，这一个阶段呢，全部都可以称之为是老枝。它并不是说我们一定要变老，而是说就是转变为老的这个过程。所以我们转变为老的过程呢，就是从出生开始的第2刹那，那慢慢的长大。就是从出生之后，然后慢慢的长大，经过幼童期、青年期、壮年期，然后中年期、老年期的这一整个过程呢，都称之为是老枝。那死枝呢，就是最后我们这个孕体呢，就是死亡的时候，或者说我们这个孕体呢已经舍弃的时候呢，那这个时候呢称之为是死枝。所以最后一支呢，就是包含了老枝以及死枝的老死枝。 근데 가시 때문에 그 가와 되면 시와 제가 샤야지 지팅이 답을 좀 줘. 예수. 그래서 신치다 마게와 시와요. 깨마다 시우니 먹고. 그러와. 이내 가시 때문에 그 가요 때문에 되면 샤. 가시 때문에 냠도 찍어와. 냠도 찍어 강시라 가요 때문에 담보를 샤. 시외 때문에 이발을 샤야지. 아니 지팅이 용다. 아니 가리 게 시도야지. 시기 와 남비 용다. 지팅이 답을 좀 줘. 마도 아니 지당 내봐요. 가르치는 마개로 시고 이거를 봐. 어때? 所以呢，在讲这个老死枝的时候呢，就是老死枝我们是放在一起的，所以它包含老枝以及死枝这两者。那为什么要把老死放在一起呢？那这就是随顺于世间的名言，就是一般我们世间呢会说就是生老，然后到死，就是老了之后呢才会死。那虽然说不一定说是到老了才会死，有些人可能是刚出生没多久，那就已经走掉的这种也是有。那这个主要一般就是说，一般我们的认知是说到老了之后才会死，所以他把它放为是老死枝。다 대답이 아니 가르치는 양아 중이 보디다 양아 중이 보디 단다 두고 지지 가르치나 빼나 양아 중이 나네 조탄데 간데 두고 그랬으나 방법 말이 빠지 이바 뒤지기 때문에 수반함시기 때문에 이 순부들은 편집이 유수 다 되네 아니 가르치나 아니 개발 세배 때문에 구가 레벨 때문에 주가 세배 때문에 이 순들이야 뒤지기 유수 다 방법 편집이 유수 이제야 아니 뒤지기 유수 이럴 때는 아니 지구 관계 주 어디다 두시네 아니 아야 관계 주 아니 내가 때는 아니 중재들을 껴와서 같이 껴와서 다시 이주 도들이 지금 다 도시바이나 내가 야마 때는 찾지도 못해요. 그냥 믿어 지기나 다다 못이라면 那在讲12缘起的时候呢，那刚刚我们是从头到尾解释一遍，但是呢，就是它真的升起来的次第呢，其实是一开始呢是先升起了第一支无名，然后透由无名生形，然后形生事，那这3支呢称之为是能引支，或是我们讲说能引的因。那有了这能引的支，就是能引的这个因之后呢，那透由就是
第8、9时，就是透由第8支、8、9支论，然后产生了第10支有支呢，这个称之为是所生支。那有了能引支的这个因之后呢，然后产生了所生支。那有了所生支之后呢，然后最后它才所引出了就是其余的6支。所以呢，它的一个就是就我们升起的一个次第来说的话呢，是透由1、2、3支呢，然后升起了8、9、10支。那再由8、9、10支呢，然后产生了就是从名色开始的其余6支。那它的一个真正的一个次第呢，是这个样子的升起的一个次第。답변은 미러브티를 찾아보고 있나? 미러브티를 찾아보고 있나? 미 담보 껴 밴디 레더 디자이나 담보 밴디 때문에 양아 중이 디카네 중거리지나 미 껴 밴디 레 담보 마사 뭐 볼롱 비비 때문에 당지 줘와 어 데려야 그냥 미껴 밴디 레 이 통에 말이 봐 잘. 그래서 다 데리 이 통에 말이 봐디 이쁘네라 그냥 말아 간다 미껴 내요 봐 미껴 내요 왜 이제 말아 루젠들잖아 아람들이 루젠들이야 미껴 페이지기 레기 콜론지기 말이봐 스티 아람들이 레드 마사 정말 콜론지기 말이봐 비모 담대 줘야 봐 내가 안에 통에 말이 말해 이 분에나면 미껴 내야기 다대기 미껴 내야기 레지 사요 봐 내가 이거 주지 되게 이 단다 이런 말이 된다 겨 아메네 그 샤워 아 내면 되게 페이지기 껴 레지 사바다 사마다도 레지 바자기 못 두고 있는데 바자 샤사기 시들이야 아니 가르치나 무슨 바람 치기 되스 어 아무 그 디송데라 페이지기 유송 이 경험이 내가 필요那就以说我们现在呢投生为人的这个业呢，或者说投生为人的这个12缘起支来讲的话呢，就是一开始呢，我们讲说我们投生为人的这个业呢，那投生为人的这个业就是行支。那还没有造这个投生为人的这个业之前呢，那我们会先有一个就是动机。那这个动机呢，就是透由无明呢，以无明为动机，就是透由这个人我执呢，它作为一个动机之后呢。然后我们以无明为动机之后，然后造下了一个就是投生到人的这个业，就是将来能够感得投生到人的这个业。那感得投生到人的这个业升起之后呢，像刚刚讲的，当你造下了这个投生为人的这个业的时候呢，那它的第2刹那呢就会产生一个习气。那这个习气呢，就是安立在这个心识之上，安立在意识之上。那所以就成立了第3支，就是识支。所以呢，无明支、行支跟识支呢，就我们来说呢，并不是现在有的，而是前一世呢就已经造下了，就是无明支、行支、识支这3支呢，是前一世呢造下的。바차들이야 쇠다리야 쓰는데 그 들이야 아니 쇠다리에 들이야 아니 간사고 그 개바 세베데 고발 레베데 어 주바 세베데 비순디 차 비순디哦，人们切打给样切下。等到남색이 된제디 송산의 쇼고 에네 디에 주산의 쇼고 디 바로 지체샤. 아네. 아니 주제. 나때문에 남색이 되게 남색이 되게 손디로 아. 다 수반 남색이 되게 디손고디기 아니 경험이 되고 샤가 경험이 제대로 지려야 아니 차. 다 경험이 제대로 샤니 경험이 세면이야. 당의 경험이 가서 시간 나가들이야. 아니 가르쳐 버리는 시간 나가들이야. 주지 유송디 세네세 버송. 아니 개바세베 되게 구발레베 되게 주바세베 되게 어디 아니 가르쳐나. 말기 아니 남식이 되고 나디 나투기 다들 말하는 게 미껴내야 이 바차들이야. 쇠단 콘바 뒤집이 뒤주고. 이 교회에 주교들이 아니 경험의 강사들 치가 나가지 샤비에 디 다들 말하는 경와 디 아니 세바테데 단 레베테데 치와 시베테데 손디 경험의 치가 나가는 강사들 아샤 디 다 주지 유송
那有了，就是我们刚讲到说，就是前三支呢，就是无名之、行之跟事之呢，它并不是我们这一世所造的，而是前一世。那它是前一世的，就是前半生呢所造的。那后半生呢，就是在临死之前呢，就是我们透由呢，就是爱之取之呢，去滋润我们所种下的这个习气。然后有了这个习气之后呢，它能够变得有力，然后能够引发后生。所以呢，第八支、第九支跟第十支呢，就是爱取有之呢，它是属于是能生之。那我刚刚讲错了，我说他们是所生之，就是前面是翻错了，就是他们呢是属于是能生之，所以八九十支呢是能生之。所以一二三支是能引的因，就是能引之。那八九十支呢，就是能生之，就是他在前一世的，就是后半生呢，在临终之前呢，就是透由爱取呢，然后强力的滋润，然后呢造下，然后产生的第十支，就是能够引发后生的这个能力呢，称之为是有之。어디 다디 일단은 미디어 기교하는 거이나 다들 말하는 미디어하는 것들은 양아 중이기는 유튜브 보다서 페이지 기교이 하고 제대로지 주지 기교 순디 세면을지 시간을 다 주지 기교 순디 같이 이제 시간을 하고요. 다디 대다기 아니 주지 기교 순디 도착 다마 가르치기에서는 유순디를 도착을 이제 다 맡겨야 거 미디어 다 말하는 지는 이 아메 호반은 게임으로 이 아메念了戒了那个书，那些的书吧当，没念了书吧你兄弟，我不做，没用过那用过这用过，把手给把路给，下头到这个，他看是不是？他妈你的苦大的身体兄弟的话，我第一那个了呀，我不做马上你其实你这么教啊，你兄弟，那些的他给你书吧你兄弟，我不做，没用过那用过，把手给把路给，那没给通过的了呀。看是那民宿里面也是的，他地谈的嘛，在地里教的，西里国主的，有这个有处理教妈妈的也小了嘛，都刚才在地里教了要嘛，在那边教了下，有处理。那接下来呢，就是讲到说，就是前面呢，就是能引之跟能生之呢，这六者呢，它是属于是，就我们刚刚讲的，比如说我们造下，能够成为人的这个业呢，那它是属于说是前半生的。那一二三呢，就是能引之是属于说前一生的前半生。那爱取有这三支呢，大部分就是在后半生，其实大部分也就是说在临终的时候呢，才会被引发的，就是爱取有这三支。那有了爱取有之后呢，那我们就提到说会投身到下一世。那投身到下一世的时候呢，那就是在我们的投生开始呢，那一直到这个时候，我们的六根呢还没有形成之前呢，就是我们的眼耳鼻舌身的这六根呢还没形成之前的这个，就是刚到母胎，就比如说像是还是一块肉的那个时候呢，那在这边呢都称之为是明色之，就是在那从明色之这边开始呢，就是已经到我们今生的时候。那在明色之之前呢，那前面的就是刚刚讲的能引跟能生这六支呢，都是前半生所造下的。那这一生呢，就是从明色，就是我们从投生开始，然后到六根还没形成之前的这一段时间呢，都称之为是明色之或是明色随意缘起。我们主唱啊，他是那个种民族编的是。你的那些关于你习惯的书的，我们从马上关注的下说，然后我们从产那样，我们从的娱乐呀，叫去慢慢的关注的呀，你看是不是呢？你这些是的，是我的想法。那接下来呢，明色之之后呢，就是触之。那这个触之呢，就是我们刚刚所讲到的，就是在触之的时候呢，虽然你眼耳等六触呢已经形成，但是你这个时候呢还没有办法就是去圆到尽，还没有办法取尽的时候呢，那这个时候称之为是六触，就是触之，第五支触之。我们主产那样，你用啊这个我们主的娱乐叫去不能够办的说，然后我们主的娱乐叫去女管理，你去女那样，你搞的是呢？第二点你，你谁辛苦了说的，但俺们的中国的说话的讲，我们西北反对的了呀，你看上的是主管的别的也是。那有了
第5支触支之后呢，那这个时候提到说，在触支的时候它还没有办法取径，那等到第6支它能够取径的时候呢，那这个时候就是它已经可以圆到外径，那这个时候呢就是第6支的触支，这是感触的这个触，那前面触呢是6触，就是触所的那个触。아무도 세 신고를 소거되다 아무도 규모는 뭐시 발견이 손대 아니 소와 대화 동의 반마 아니 양수 이용을 까도 비교하라 어다 대리야 아니 누가 아니 처외되게 했어 나 비바도 지구 주디 나비 누가 처외되게 주 소와 때문에 좀 통화 얘네 지구 주디 어다 지구 주서를 단다디 시간 미속이 되는 나봐 계제주기 되는 주발에 되는 누가 처외되게 지구 시치 지구 시디 나오려야 केवे तेरे जीवा केवे तेरे दुबा चले तेरे की जेला मारता दी namshi kindan jar kichi ni pa ni sumde और केवे तेरे चोचा शिशे मचु की पाना人些 no 人些的巴洛基公马松，人些的结尾点这的可能宁散加尾。और केवे तेरे दी namshi ni जब शुबे namshi माई ने शुबे किची ni pa ni sumde ani शिशे मचु की पाला ani को खल छापी और से केवे तेरे छाप जेदा केवे तेरे दी ani 장같이 인디 마테네 양아중이 나는 축지 밖에 되게 라들이 이나야 이거 깨왜 되는지 미숙이 때문에 난나도 나오지고人些 no 这张结尾点这地当民俗的点这da对念都这个有的。对念不给把这个强有。Yes。那刚刚呢，就是讲到说，就是有了触支之后呢，那这个时候呢，就是已经可以了知到外境。那等到第7支受支的时候呢，由触支产生第7支受支的时候呢，那就是已经可以感受到就是乐受、苦受还有舍受，就是不苦不乐的这种感受的时候呢，那称之为是受支。那这边呢，就想要说这几支呢，就是所引支，就是所引出来的果呢，这4支。那这4支里面呢，虽然说是从名色6处触受呢这4支开始讲，但是第11支呢，虽然说11支是生支，但是11支生支呢，它其实就是片在从名色支开始，那一直到就是我们还未死之前呢，那这个生支呢，它其实都可以包含在里面。就是从我们结生相续开始的这段时间呢，都是可以称之为是生支。他되는 가시 되게 중요해. 가시 되는데 가르를 주나 아니 타마타마도 가요 되는데 아니 나 배나 말하는 소설을 지나 아니 로이 슈 가서 아니 슈니 타마 하루에 아니 되게 게 두고 모두 게를 찾아 어디다 가요 되는데 시선 조인지 아니 다 남에게 보고 치는 루기 보고 루이 치를 막 서로에 차지 아니 가래에서는 지기 남식이 공부기 치를 루이 치를 서로에 시에 되게 다 가시기 되게 나 아니 타마를 가서 제라를 조소아 이유다 간단한 그 때문에 하나 중에 사다기 많은 그 시진 남 때문에 하나 중에 한번 말이 바이바 되게 이렇게 수많은 시 때문에 시간 민수 나와 계제 주 때문에 주발에 파 주발 서외에 내리 개발세 되게 고발 레벨에 주발 세배 되게 주지 밖에 되게 주기 밖에 되게 샤야티 때문에 참 맞지 병원을 제발 때문에 참 지병원을 제발 있는 다다 말하는 거 같은 거지人们去差季节话是哪卡在差季节吧？  합집수의 무릎집이라고 파트집이라고 그러나 마미교와 되기 레벨이나 마미교와 되기는 미교와 되기 다들 말해 루이디나 루이디교와 레벨라 근데 아마 중리 창구거려 근데 아마 중리 디 파트집이 알고 간을 잡으려면 그 유튜브다 지구축 빅매라 그다음에 유튜브 빅매라 지구축 제라 축거려 다다 말하는 시진나는 집이 유튜브에 지구축가 양도 리딩치가 추가로 지도와 어디 지야지 거기 때문에 아마 중이 파트집을 빼 미교와 되기
कुरान दा ग्रुप चिको की याना चुंगी दी दाम मैं पे चुंगी दी दाम यहाँ दी पदों ते या जब से पे ते ऊपर से पे यहाँ तुमो की यानी यहाँ सेवन से बस क्या वाची का तुमो क्या वाले बड़ी ना सेवन से बस उन्हें यहाँ ये पदों लगे इंडिया ना दी चलते ने सार माची बस को ते सार चिक माची को कोई ग्रुप चिक माची माची पहले मी क्या वाले ग्रुप चिक पे यहाँ चुंगी चिक ना यानी यहाँ तुमो की यहाँ चुंगी चिक खाया ना 拉手。那接下来呢，就提到说生之之后呢，那最后就提到说是老死之。那老死之呢，就提到说硬体呢，我们在最后就是呈现老态的这个呢，称之为是老之。那死之呢，就是最后硬体呢已经舍弃或是坏死的这个呢是死之，所以老死之呢是摆在最后面的。那我们在这边呢所讲的就是12缘起呢，就是以就是我们身为人来说的话呢，就是投身到人呢所造下这个业，然后到投身为人的这一段呢，就是这个呢就提到说，就是能引之跟能生之呢，这6支呢是因，那这6支呢是在前半世的，那后半支呢，它所引出来的这个果呢，就是所引之的这后面从就是名色6处触受。然后生还有老死呢，它是后半生的。那这种呢是提到说我们就是这种的12缘起呢，是提到说就是我们投生为人的这个缘起。那我们在今生所造的种种的这个业呢，它会感得来生其他的，所以我们今生所造种种缘起，然后在死的时候呢，又透由爱取有呢去滋润的这种呢，它并不是属于说我们今生投生为人的这个12支的缘起。所以这边呢，就是要先搞清楚它这个分界线，就是并不是说全部呢都是在这一生呢就能够承办的。tapi ngarang tu dong jen na, anda ngarang tu lutin di ngarang tu mirwa, ade ngarang tu di lutin di ni to ni tende yana chugi ni na khatu chet dela khatu yore, to chuma mama dela khatu yore na, ade ngarang tu mi di lutin di tende yana chugi ni na ne, ani YouTube di bocha, henji di YouTube tome mariba, biche, namshe, ani yaba sebe tende, gubat lembe tende, juwa sebe tende, di chugi क्या हमारे क्या नाम है चेक शायद हम ना हमारा तो मिट्टी की यानी क्या हुआ कि लुधियाना की तेरे छाछी बस खोदा देते जी पे कि तेरे यहाँ चुनी की नाम तेरे यहाँ छुपी क्या हमारे क्या नाम है तो चेक शायद हम ना जिबु छुपी चेक शायद ना चेक क्या हुआ लेकिन जिबु छुपी या क्या छिमी की जो छुपी कौन शायद ना चेक शायद होता क्या छिमी की क्या अने क्या भी तेरे यहाँ चुनी 나는 유튜브 채널에 사고 이거 있다. 다 이 양도 좀 애니 양아 주니 좀 사고. 那所以呢，就以说我们投生为人的这个12缘起呢，它是如何运转的呢？那就提到说呢，就是透由一开始的呢，就是无明呢，它为动机开始，那无明所造下的行之，然后这个行呢，就是所造下的这个业的习气呢，安置在事之上，然后最后透由爱取有之论呢，那这6个因呢，是在我们前一世呢已经造下了，那前一世造下这个因。这6支呢，就是我们这一世所没有的。那我们这一世所有的呢，就是从名色6处触受以及生老死这6支呢，是我们这一世才会有的。所以，我们这一轮的12缘起呢，是从前一世就已经引发了，就已经从前一世就开始造下这个业，然后开始流转到现在。那我们今世呢所造的这些业呢，就是感得来世12缘起的，所以透由我们今世呢，就造下无明行识。那最后在我们临终的时候呢，再透由爱取有去滋润，然后感得下一世。所以我们了解说12缘起它这个一轮呢是跨2世的，就是从前一世开始，然后一直到这一世。哦对，他这里因为谈到很多这里养了中医呢，农业丰富性的切中的，这把都아니 가르치는 코알라 주게 되네 양아 주기 깨리 룽주기 당사 아니 와들 신진이 직 타만을 껴가베 디군 가바 요루 제도와 껴가베 디군 가바 요루 제야디야 아니 가르치나 껴가베 디군 가바 요루 제야디 나 가르치나 통한 껴가나 내가 때니 아니 가발이 용이 껴가도 가바 있나 아니 때네 양아 주기 탐제 가르치 뭐다 있어 이제다 때네 양아 중이기 가르다 루도 경험도 제가 있나 가르자버렸으나 아니 와이야 지지 가시가 수익이 좀 제버렸으나 껴가
대화가만히 가르쳐 비춰버리지만 아니 시바가만히 가르쳐 비춰버리지만 아니 레바가 누구들이야 근데 야가 중이 완이야 아니 너가 강강이 되는 너가 했으니 야치가 있나 아니 고알 너가 해 다 마주바디 아니 머리 발라 때는 디제 때는 남시 중수 제벌이나 아니 고알 주기 어떤 디제 근데 야가 중이 남자들 고알 주고 남자 디제 那接下来呢，我们就看到说十等位等具苦运呢，就提到说有了生运之后呢，我们就会有始部位等这些剧烈的苦运。那这些呢，全部呢都是提到说我们就是12缘起造下业之后呢所感得的这些果。那这边呢就提到说12缘起呢它的升起之理。那最后111计的第二句呢提到说生灭则令一切灭呢，那这个就提到说12缘起的还灭之理。那生灭则令一切灭呢，就提到说，我们透过业和烦恼所感得的这个生呢，这个透过业和烦恼所生的这个生呢，要是能够去除的话呢，那12缘起的一切呢，它都能够尽除。那这边呢，就提到说12缘起的还灭之理，也就是说，如果我们想要遮止老死的话呢，我们就要遮止生；那你想要遮止生的话呢，你就要遮止前面一支的有支；那你想要遮止有支的话呢，就要遮止取支。那透过这种方式呢，就提到说这是还灭的道理。那也就是说呢，当我们如果从无明呢开始往下运行的话呢，那就是属于12缘起里面，就是在轮回里面的流转之理。那从后面往上面遮止的呢，那就是还灭之理。那今天呢，我们就先上到这边，就是把12缘起呢，就是做了一个大致上的一个解释。那同样呢，将我们今天听闻正法的所有的功德呢，回向给世尊的圣教呢，能够长久住世。那特别呢，是宗喀巴大师的教法呢，能够长久住世。那也祈愿呢，就是法王和一切我们具法缘的上师呢，能够法体安康，长久住世。那他们的心愿呢，也能够快速的成办。那除此之外呢，一切持教的大善之士呢，也能够法体安康，长久住世。那他们的心愿也能够快速的成办。那对社会有贡献的这些人呢，无论他是有宗教信仰或是没有宗教信仰呢，也希望说他们都能够长寿无病，然后所愿能够成办。那也希望说台湾还有印度等一切的国土呢，然后战乱疾疫等呢都能够快速的熄灭。那总之呢，将我们所集的一切善根呢，回向给一切的有情，都能够成就佛果位。
勇猛文殊如实了诸法，大恨普贤菩萨亦如是。未能随从彼等清净学，我将此等善根皆回向。三世一切善事圣者众，所作任何殊胜诸回向，我愿将此一切众善根未行普贤善行皆回向。所有礼赞供养佛如来，请佛久住世间转法轮，学习忏悔等诸妙善根，回向一切众生及佛道。愿此玄领环绕国土中，一切利益安乐根源处，观音自在灯金甲座尊，莲足坚住直至山有尽，至亲显密教法册，善值为生顶上缘，智慧礼障事业缘，众生导师愿久住，希愿至尊上师及长寿，尽善事业广传十方界，显慧教法明灯十三地，消除有情安常安住。总之愿令善事皆欢喜，并以获得佛意之广闻。如来现教遍扬于十方，修行所作妙善皆究竟。吉祥上师愿长寿，遍虚空界生善乐，知他尽罪而极之，快速成就佛果地。父母有情俱安乐，一切恶趣横时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿皆成办。乃至有虚空，以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。拉手人们谢谢多谢。